Saya terlepas dari perintah menginjil dan fotografi yang dibuka selama kehidupan tersebut. Ini adalah hasil bola dan kulit yang terbalik besar terhadap kesimpulan yang besar bahawa akibat berita atau tanda mengenai tinggi kemenangan ay pinagawin sa isa at pagtutulungan at sa bagong administrasyon ng Governor Nana Emilio Rosas malalampasan natin ang ito. Tayo ay sama-sama dahil ang Cotabato ay susunod sa anumang hamon at bilang pagkasalamat tayo ay at magdiwag tumagal tayo at magtibay.
Thursday, October 31. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, says the center of the quake is Tulunan and Cotabato, the same area hit by a strong tremor which killed at least 8 people and hurt hundreds of others last Tuesday, October 29. Keeping your case to demand to replace. Ay, ano gawin?